Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الصادقين وليعلمن الكاذبين. وقال جل وعلا: وجعلنا بعضكم لبعض وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mauli mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dari na isab kami mga kamaumaasan sing kamu. Yatud na mo na isab maun pahadarat sing kamu. In kalam sinallahu subhanahu wa ta'ala iwan hadis sinjunjungan taniu alaihi salatu wassalam. Mga kakasih sinallahu ta'ala, masih kita niu pengajian bunga sin pag-iman. Aula-aula na tuod habunga sin pag-iman. In bariman usugiwan bariman babai. Kajaman na kauna sambil pajaman ini Ia tangkisan nila ingkatan tatandasan sinallahu ta'ala.
Kaya tangkisan nila yung fitna. Fitna ba gu iwan simpit naraan. Kaya tangkisan nila. Dahil nga sa wabiyad to mga kakasisin Allah Ta'ala. Yatod na mo mauna roman ini. Ganap pangadjian hanasabot yadno. Pangadjion na to ayat Hasuratul Ankabut. Ayat panagnaan paayat hikatu. Mga kakasisin Allah Subhanahu wa Ta'ala. In waktu na to kauhaan tagupat ka jam. Amunad tu ing kabuhi taniyo. Ayaw yad tu lupasun na tu pahinang way pahala patuhan. Ayaw na tu yad tu lupasun pahinang dihilan sin Allah Ta'ala pahala. Damikian ayaw na tu yad tu lupasun wayroon karayawan marata niyo. Way karayawan hikapahatod taniyo. Iwan wayroon day sab karayawan hikawin taniyo. Mga anak kapo na mo. Kari kita niyo hajaman. Biyaita sinjunjungan alaih salatu wassalam sa taud-taud manusia. Sa taud-taud kagugunahan si manusia. Sumagawa misanbihan taud kagugunahan nila. Apabila nila riagaruning kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Dagpakan na sila sing kabayaan nila. Lumayo din kanila ing kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Nga naka po, tayong hugin niyo impalman sintuhan na suratul Ankabut. Alif Lam Mim. Into huruf ini, yung sudtan niyo pakabayaan sintuhan, Allahu a'lam bimuradi. Ruput da Allah subhanahu wa ta'ala yung makaingat haddo. Sarawa in sumunod kaniya, ahasiban nasu an yutraku an yakulu amanna wa hum la yuftanun. Nangangan na manusia. Nagbibistay manusia. Nagaangan-angan ni manusia into nasabot yadto. Di papagbistahon, di papag-angan-anganon sinallahu ta'ala manusia. Mga sila nagkabtangan parat saya na kami patuhan. Ba't tupot na rin to? Mga kakasisin Allah Ta'ala, di manjari patubtubon dito. In maglapal na sadyay manusia, in kami ini parat saya kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ba't yukup na? Sumagawa mga tuan, subay nila tuding atun, in sila yan, tandasun sin Allah Ta'ala. In sila yan, kitaun sin Allah Ta'ala, hisim makada kabayaan niya. In makada kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, way sasaw sinakal niya.
Way sasawsin pikilan niya. Way sasawsin jantung niya. Way sasawsin hiwalsin pito ang gautabaran niya. Sabab karena wala siya miuta sa kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Yung kabayaan sinallahu ta'ala bunal. Yung kabayaan sin tao bukun bunal. Dahil nga sabab yan, ing kalingugan bang aun lingug, ing kasusahan bang aun kasusahan, sabab iarad si manusia ing kabayaan nila, miutas sila rin nga kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala, aula-aula na mga anak ka po hajaman na to ini. Palman sinallahu ta'ala sumunod, walakad patanna allazina min qablihim. Sa bunal tuod aun ummat na kauna rin kato taniyo. Salaksa manusia. Duwaray manusia na kauna rin kato taniyo. Usog iwan babae. Damik kian duwaray sab. Nagparat saya iwan wala nagparat saya. Siya tataud-taud manusia amunin zaman na to ini. Insa taud-taud isa bridjiki amunin zaman na to ini. In sila nakauna iban simbihawon, hipatumtum sinallahu ta'ala, tandasun sila yan. Jadi nindagbus yung pagtandas kanila, hipakita sinallahu ta'ala yung kawasan niya. Hipatumtum kanila in sila ipon sintuhan. Iwan ipatumtum kanila hikatu subay sila makad sing kabayaan sintuhan. Di sila makad kabayaan sin pikilan nila. Sabab nagdara pikilan pa kaniya. Dahil nga sabab yan tuwiyaitaan sinallahu ta'ala. In pikilan niyo yan. Bukun siyang unsintuhan maun kaniyo, hipaghiluhala niyo. Hipangakal niyo. Sarawa, biutang maun kaniyo sinallahu ta'ala, ang pakamuri makabutas, dahil nga signal kabayaan sintuhan, dahil di dunya sambil paadlaw akhirat. Naasa bunal tuod parman sinallahu ta'ala, in sila nakauna tiandas na mo, aun nakapas, aun way nakapas. Sarawa, tiyo din nakapas. Imma siya ini. Tiyo, din nga tiyo in nakapas. Bilyonin taod si manusia. Sa mataod, in nagtatali, in nagpipikilan pamangi, tiyo din nagpipikilan pamarayaw. Na parman sinallahu ta'ala, hipaingat ko kaniyo. Ang kanta kamu tandasun, hipagpaingat ko kaniyo. Sa bunal tuod, aun Tuhan niyo. Sa bunal tuod, pangasubuhan kamu. Sa bunal tuod, ingaton niyo. Aw namuting patuhan, aw nagsabunal patuhan. Nahaw no kautuan nakabutang? Nakabutang kawa nagsabunal, ikaw na ingkalasahan sintuhan. Sasakatan marayawin sabunal. Rasul sallallahu alaihi wasallam hambuk sahabat niya. Biyay tak niya, hamawa na ako. Iban, puno ninta wajaman ini. Indayaw niya tujuh patuhan. Isa-isa niya, di ka Tuhan. Siyang tuaningan niya yan, kaya ngatan sintaw, ya Abu Bakar. Kaya nga subuhan si Rasul sallallahu alaihi wasallam, yung mga sahabat niya, bukadlaw. Law na hinadlaw, inihisiw rin kanyo nakapagsarat ka. Pag mangalingi na, pamangalin mo. Pag sayang, Abu Bakar na.
Hikarwalaw ni hadlaw inihisiw rin kaniyo nakapamisita hatay manghud niya na sa sakit. Pagsayang Abu Bakar da. Katupang asubo. Hadlaw inilaw niya hisiw rin kaniyo nakaagad ng ubul. Sayang Abu Bakar da. Hadlaw inilaw niya hisiurin kaniyo nakahatod pagkao na mga taubarhajat. Siyo Abu Bakar da. Naturan niyo tuan na zaman na to inisin na kayo ng simbiyad tuang kaadlaw. Upat kakuyagan sinallahu ta'ala kakuyagan hantara nila magkahi. Turan niyo mga anak po. Dahil nga sabab yan, di hayat ini. Tandasun in tiap-tiap manusia. Tandasun in karasulan iban si mga umat niya. Biya din in dagbus. Uno baha, in umat niya yaun makadda baha yaw na pamando niya. Uno baha, makadda na piyasampay niya. Hikarwa pangasubo, miyagad sila, katatasan nila rabahayaon. Nasuba na tuan imbaran mo, miyagad kau. Bang kau miyagad, kaya tatasan mo. Bang mo kaya tatasan, pila adlaw ra. Amo yan mga tuan. Pamista kau marayaw, sing kabuhi mo tudyo patuhan. Bukon, imbis tahon na to, kabuhi na to, papagkahi, laong mo ako'y marayaw rin kanila. Sa imbis tahon mo, uno kau patuhan, marayaw ra kau patuhan. Nakapas da kau tintatandasan sinallahu ta'ala kay mo. Yadto mga tuan, tatandasan hanta sing kanabihan, iwan sin mga umat niya. Hikarua, tatandasan hantara sinakura iwan rakyat. Uno yan mga tuan. Naagad da sinakura ing kabayaan sin Tuhan. Naagad da sin rakyat ing kabayaan sin Tuhan. Di manjari way nakura. Tuta umag agad biyay ta sin Nabi. Suway aw nang buok nakura hatu sila. Naapa pila ka muhabay niyo? Pila yung taon niyo babay niyo? Siya isa mura. Pila ka muhabay? Mataod. Naisin nakura halong simbahay. Nakura kam kataan. Nari manjari. Larak kataan bang nakura. Way magdesisyon. Bang nakura kataan hangpu kamu halong bahay. Hangpu imanubila. Biya din kagin yung magparakan. Biadin. Bihan mga anak po, palman sinallahu ta'ala, wa ja'alna ba'dukum li ba'din fitnah. In nakura, tatandasan harayat, in raayat, tatandasan hanakura. In ama, tatandasan hanak, in anak, tatandasan hamaas. In guru tatandasan ha murid. In murid tatandasan ha guru. Biya din in dagbus. Hindo anda marayaw sing guru. In murid. Timay mada sinindo sing guru. Turanyo yan mga anak po. In ama tiandas kau yagad mo rin kabayaan sintuhan na pag-anak. Atau wabiak manuk, mangum sadya. Bang ikaw, paaw na tao biya, biya pag anak manuk.
Aun na tawaway. Ayaon. Gamit sa manukuman pa. Ang paintao, mamugod-pugod sa jaubos na. Allah subhanahu wa ta'ala, bukon kita tianda si kakangi. Hipagpahuhutin palsug patansing kita iban siya. Apabila kita ni nabutas dahil nga kabayaan sintuhan dahil hakabuhi pakamatay, ing kakawasahan patuhan. Naturan yung kahalan na tubihaon. Mapalingkat na tuing kabayaan na tudyo papagkahi. Maparayaw na tuing marayaw tudyo papagkahi. Di na tu maparayaw ing kabayaan sintuhan. Hantara na tu magkahi. Sin jukup-jukupan ing panyap. Jukup-jukupan ing kagugunahan. Hantara na tu iwan sintuhan na tu. Tulan niyo mga anak po. Nah, impangasubo. May takita niyo tandasun sin Allah Ta'ala. Ika-isa. Atas kurun. Uno, magsukul da kau haririhilan kay mo sintuhan. Ikaw apa, magsukul da kau haririhilan kay mo sintuhan. Hikarua, nagsukul kau. Atas berun. Kasabalan murah. Kasabaran mo rin to. Unin to yan, suwe mo tatasan, suwe mo sabaran. Nakapagsukul na kaupatuhan, okay na, bukun pa. Suway kau aun kasabar. Kaya sabalan mo rin to. Unin to yan sabalan mo. Tatasitu dinda akan kay mo sintuhan, ay kau magligap-ligap, ay kau magsumlut. Daakan kay mo pardo, iban daakan kay mo sunnat, hangkan kau yan di aksin Tuhan, hikarayaw kay mo. Hikarua. Kaya sabalan mura, inliangan kay mo sintuhan, wala mo hinang. Nalong mo siya sa kurakuman, yan na sila nagkita-kataan. Tatasi, misan isa-isa mo. Inda pasadin nas, amin mataud na manusia nagmaksiat, isa-isa murakuman, halawang sinangibu isa-isa murakuman, ignakaw rin kanila. Naampayanin daw, asintaw biyaw long na isa-isa kurakuman. Atas birun, uno, kasabalan mura, katatasan mura, imbar iman, katatasan, misan isa-isa niya. Ajlun nas. Mig na kau ring akamatauran si manusia, ni na kau lumamud kanila sabab nagmaksiat na sila. Misan da isa-isa mo. Yan yung mga bariman. Yan, imbunga si mga ibunga si iman, kabuhi niya. Nasakali, aw natulan nila, pakisama lang niya. Ikaw, paong kay mo bihad, to pakisama. Awon, ikan na. Minyad to atulan sintao. Banga kita mo inyaon, bukon kabayaan sintuhan, inut-inut na kauig din kanila. Di silaon makatabang, way makatabang kanila hisyura. Hipatumtum sin Allah Ta'ala, hindi matu hamasa sin nabiyallanu tupan. Tuna milong sin tawrika. Tuon na rin matong biyaon. Aun na, bukun hamasa sadya sin nabiyallanu. Hamasa na to ini, aun na. Hipagpatumtum sin Allah Ta'ala yung kawasan niya. Amuyad to mga anak po. Ini ka to, kaya tatasan mura. In musiba piara tong kay musintuhan.
pabaranmu, paahlimu, paaltamu, mataw daltamu sa kaliway na. Wala kau nagkabtang long mo malas tuda ko ini. Bang ikaw pa magkabtangan bihad do. Tatasiin tu yadto, in bar iman sa bunal, imbunga singkat pag-iman nila, intu yadto katatasan nila. May tayad ko mga anak po, sabab biyaksa, inatay niya, inatkal niya, impito ang gautabaran niya, insuaran niya, hakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ay, ikaw magatulong mo siya ning sila tumawa pungut yan tura. Ayaw. Nah, ini katong uno, magrida da kaw kabayaan sintuhan. Kakuyakan mura impini kay mo sintuhan. Into nasabot yadto. Kauhaan tagupat kajam. Diara simbar iman babae, diara simbar iman usog. Maita, sabab tiyan to nila dunya ini bukun pagmain-mainan. Mahinang lasto ning kabuhi mo bang kaumutas di nga kabayaan sintuhan. Pagkaon mo masarap, yung pag-inom mo masarap, yung panghula-hulaan mo masarap, hakuti ka, wala duning kabayaan sintuhan lasun. Unin dalil niya. Paman sinallahu ta'ala. Am hasibal ladhina ya'maluna as-sayi'at an yasbikuna sya'a ma kanu sya'a ma yahkumun. In pamista si mga sila halipulu patuhan mga sila nang lumusin syara sintuhan nagkupura syara sintuhan naginang si maksiat. Unin pamistahan nila, unin panganal nila, unin iangan-angan nila. Di dasalaw nakarausan sintuhan bistahon, bihay ni Vanus tao. Aon na tuhan magpamung, aon na riyong mo pagkabtangan biyan. Bihay nilang na Vanus tao. Di saan makaya sintuhan. Oo, Tuhan mo, sabang Tuhan simbar iman, biya hanglup. Bukun biya hanglup, kaingatan da sinallahu ta'ala, kakausan da sinallahu subhanahu wa ta'ala. Am hasibal lazina ya'maluna as-sayi'at an yasbikuna sa'a ma yahkumun. Min pamistahan si mga sila nagdaruha ka, naginang si mangi, iri dasalaw nga karausan sintuhan kitaon. Di dasaan karausan sintuhan hukumun. Di dasaan karausan sintuhan inbihay ni Vanus tao. Sangi-ngi itikad. Sangi-ngi pamaham. Aun na tuan magkabtangan sing kabtangan ini. Nabasahan yun ayat. Kasuratul Angkabut. Ayat panagnaan pa ayat ikatu. Yan mga tuan. Balikan na to. In pamistahan si mga sila nagdaruha ka. Kaya sarapan nagmaksiat. Kaya sarapan himinang sininang mangi. Tidak sa nilang nakarausan kami sintuhan. Bihay ni Vanus manusia. Yu'jijuna alayna. Ya subhanallah. Firman sinallahu ta'ala, sa'a ma yahkumun. Sangi-ngi. Sangi-ngi itikad. Sangi-ngi kabtangan. Sangi-ngi panganal.
Turan niyo mga anak kapo. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda kato taniyo. Rawahul Bukhari. Unin hadisin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hipapaingat kato taniyo sa bunal-bunal tuod. Pinigun sin Allahu Ta'ala kabuhi taniyo hisim marayaw patuhan. فَلْيُمَيِّزَنَّ اللَّهُ بَيْنَ الصَّادِقِينَ وَالْكَاذِبِينَ. Duara, putingan, ibang bukon putingan. Bang papaglamurunin doa, putingan, ibang bukon putingan, puting dah. Subay hamuk saja. Bukon putingan, nagsasabunan. Kauhaan tagupat kajamin waktu, subay mutudat aturun lilingun imbaran mo, pilain na puting mo. Ay mutay maing kabtangan sintaw, bang kauri mamuting, di mo makain yaon. Ayaw, bukon nito bunal. Bang mulaw nariusalan ng pagputing, di mo makawain yaon. Panghindu yan si mga tao na nanabunisin sa rasin Tuhan. Panghindu yan si Yahudi man Nasara. Kawan tagupat ka dyan. Siyapahan sin Allah Ta'ala, siyapahan sin Nabi niya, ibut panagpapanjari kaniya, kikita sin Allah Ta'ala. Diurungog sin Allah Ta'ala. Hisiwin nagsabunal kabtangan, hisiwin nagsabunal hainang. Nasubun na to nimbaran na to. Way pagsulding, long mumisan sila, to biyadahay ni ayaw. Bangkaw makita tay manghud mo. Nagihinang simangi, ay musok na ipamangi, dua ahi, siya sa satsya. Ay muray sabihan na taunal ka kauyan na tausul ka. Sa sarak kay siya. Muni sarak kamu kaniya kasi iban lasa. Di siya umabaya panal ka. Sabab bukon baga kayo, pagtag sintaw sinal ka, baga kayo. Bukon baga kayo. Hangi buka tahun liagahan. Miulain kayo. Pagsunog ka niya. Turayan mga anak kapo. Na, hipapaingat ka to taniyo sin Allah Ta'ala. Hauno ka nakabutang. Tao putingan. Putingan patuhan, putingan papagkahi. Na, aw minal kajibin atawa nagpuputing. Imma kaighad to mga tuan si pagputing wal iman. Amunain pag-iman. Amunain pag nagsaksi mo patuhan nakatunggal niya. Amunain lapal mo kalimatut tauhid. Dahil nga sabab yan, dahil nga mga lapal, patauron na ito'y paglapal. La ilaha illallah. Untong. Sinway ikaw nagdagang atabo. Nauntong mo yan o. Bainaka wa bainallah. Hantara mo iban sintuhan. Sabab impanya piara marikay mo sintuhan. Piaglagi mo hakabayaan sin Allah Ta'ala. Wala mo piaglagi. Hantara mo magkahi. Hikaruak. Magsaksi ko patuhan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
duayad tu mga anak kapu insubay na tu pakusugon. Gamot sing kabuhi na tu, sakali niya tu na tu dahon iban bunga. Amuing gamot iban sintiubuan niya. Nah, mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala, inbar iman usugiban babae, piapatan nila, imbaran nila halaw buno. Uy, halaw buno isin na to. Maluhay kau mga to. Maita kau maluhay mga to. Aun sanjata mo, aun tumabangkay mo. Diyan tulaong ingatun sinanakapuha masa na to ini. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, wala tahinu, wala tahjanu, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ay kau maglamma-lamma, ay kau lisuan. Nasa kalilisuan ng tao. Liamahan ng tao. Ay ikaw maglammalamahin ng marayaw, haupin waktu mo. Ay ikaw lisuanay ng marayaw, haupin waktu mo. Bangka wala lisuanay ng marayaw, ikaw ay matasin darajat. Wala kau nang lupas si kabayaan sin Tuhan. Liupas mo na yung kabayaan mo. Sa yung kabayaan sin Tuhan, wala mo liupas. Ikaw ing sa taas-taas bang taura. Maita, inggapi mo Tuhan. In atusin Tuhan iban sin atu mo. Nang atu kau tuod marayaw. Wa antumul a'launa. Wala tahinu, wala tahjanu, ay kamu maglamma-lamma, ay kamu lisuan. Sebab di makaliso, di makalamma. Di mana ikaw muka? Ikaw apa miuga na kawakan iblis? Miuga kau tawaway? Miuga? Hayri. Subay siya ay mabuga katu. Bukun kita ay mabuga kaniya. Maita. Sebab inggapi tatagdapusin langit iban lupa. Amu yan mga anak kapo. Nah, wala tahinu, wala tahjanu, wa antumul a'launa. Ay kau maglamma-lamma, ay kau lammahan, ay kau lisuan. In waktu kabayaan sin Tuhan doon kau. In waktu kabayaan mo pasarin na roon. Huwag kapusan yan. Aula-aula na hamasa na tuinis. Nah. In kuntum mu'minin bang mattan bariman. In mattan bariman dito sila. Dahil nga sabab yan, ingkabtangan si mga sahabat si Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu mubtala daiman. In bariman usugi babae, nakapapas sila sintatandasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tianda sin pag-iman nila, tianda sin panauhid nila, tianda sin pag-ibadat nila, kiyapasan nila katantan, dahil nga sabab yadto, hayatan tayyiba, pid dunya wal akhirah, pahayangon sila sin Tuhan diha dunya, aula-aula na, hadlaw ka na. Amo yadto mga anak kapo. Na, uning kuntara sinakal mo. Junudo iblis. Sundalo iblis. Nga uno'y sundalo iblis? Junudo dalala. Pahinangon ka o sinhinang kalaungan. Malaong pentaw biha, undi.
Na may tak na laong, naglaong-laong. Matarang hindi ay tasin Tuhan. Matarang hindi ay tasin Nabi. Kahatihan sin bata-bata, kahatihan sin umaw, kahatihan sin abnormal. Turan niyo mga anak po. Din sundalo iblis number 1 mataod. Hambuk dengan mga branch si sin sundalo iblis. Junudud dalal. Sundalo ra akon kau pahinang kalaungan. Nabang kau miyaya na tiyagihan na kaway ng kalaungan, sundalo kau iblis. Uno pa, watuyan. Dia dinindagbus sintuyan, dia sinagkali Firaun. Uni nagkali Firaun, subay siya nataasan. Suway siya mataud sin, suway siya mataud bulawan, suway siya ang giugulal sadya. Bang di masabutingan niya, pamasakin niya mga tao yun. Turan yung mga tuan. Nauno pa, mimbukon na iblis, ang beta sintuan, awon. Kalla innal insana la yatgha, an ra'ahu stagna. Manusia, aun manusia, inuay pasin niya, way inu-inu niya. Ti maud manin sin niya, ti magna na imangkat, ti magna na limaggo, ti magna na ingkatan kabayaan niya, wala naruuning kabayaan sin Tuhan, imbar iman, di da maiga kabayaan sin Tuhan, di akan Abu Bakar dayahan, in pagdayan niya, naagad na yung kabayaan sin Tuhan. Ni Abu Bakar naghalipa na agad ning kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Turan niyo mga anak po. Bariman kaya pasan niya. Nakaato siya marayaw hay nang hasundalo iblis mangdaat pakalaungan. Nakaato siya marayaw hasundalo iblis dakon siya pa magkupur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, mga anak po, yari kita niyo hajaman, hulihan, biyaita na sin Rasul sallallahu sallam katutan niyo, biyaita na mo kanyo yung kabtangan sinambuk imam. Min imam ini, singuran ninhinang sin sahabat, tamasa sin nabi. Iwan hawala na nabi, iwan sin tabiin. Unin na kiniya, intao, tiyo siin mamung, bang isa, blaong niya, piyataod sintuhanin siin ko ini, mawiyat daman ako kanila yaon. Hinangun kulong niya yung katan, kabayaan sintuhan. Na ikaw, bang tumaw din siin, muning nangun mo. Tuy kuno yan. Hinimpamong si mga waisin. Banga kulong niya piapanjari sintuhan biya kanila un matawdsin. Di ko hinanguning kabayaan ko sa ininangun ko kabayaan sintuhan. Bunalad to. Na. Hinpamong isab sin buta. Bang isab long niya inako ini. Wala na buta. Biya da ko kanila yaon. Marayaw ang pangatod, hinangun kulong ng katan kabayaan sin Tuhan. Unim mataod bihaon, buta tawa makakita. Naim buta, makakita pa. Nabangkaw pa pagpion, unuin pion mo, buta at tawa uno. Piya na yung buta. Maita, ang pakurin makakita sinuno. Bukon buta na buta sa buta ha mangi. Bukon nagbuta-buta. Di umatud daw no. Di umatud ha mangi. Na ini kato, impamong sintaw na sa sakit. Bangi sa bakulay nilaong niya,
kaulian na manuituyan na yung sakit ko ini, kaulian na ako ini, mabiyak na ako kanila yadto, jaalani saliman, sahihan, mislapulan, hinangon ko na lang niya yung kabayaan sin Tuhan, di ko na hinangon yung kabayaan ko. Na murah-murahan, mga anak ka po, dito kita ni wabar iman sa bunal, misanda ibuhanin tao na ginang pamangi, siya isa-isa niya, kakausan niya, raha isa-isa niya, sabab tiyanto niya, di da siya pasaran, sinallahu subhanahu wa ta'ala, natubtub na rinto, murah-murahan, bang mayan kita niyo makalamod halainan nila ini, bang man kita niyo makaurul haran liawayan nila ini, nas'alallah subhanahu wa ta'ala, at-tawfiqa was-sadad, wa an yaj'alana hudatan muhtadin, wa an yaj'alana minal faizin, wal maqbulina fid dunya wal akhirah. Allahumma ya Rahman ya Rahim irhamna fa innaka anta khairur rahimin. Allahumma ya Tawwab tub alaina fa innaka antat tawwabur rahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.